tota tshokologong eno re lebelela botlhokwa jwa go lemoga bolwetse jo go sa le nako ka go itlhatlhoba le methale mengwe e dirisiwang go bo lemoga le gone go kgothatsa setšhaba go ikemela ka dinao mo botsogong jwa bone re na fano le baeng go tswa ka ko IHS Gaborone Methane Motlhapane le Meneo Monwela tla ke le dumedise ke la amogele mo in context ke tse sebaka se ke go dumedise Melusia Ramasu le bothe ba o dira le bone gano ke be ke dumedise le batswana ko gae ha ba re reditseng ba le temma a ke gongwe re simolole puisana rona hela ka go tlhaloganya gore gone mme dipalo di ntse jang ha re lebile kankere ya lebele dipaloma di ko godimo ha re lebeletse kankere ya lebele mme segolo bogolo mo go bomme mme re sa lebale borre mma ka gore le bone kankere ya lebele ya baama mme dipalo tse di ko godimo di supagala thata ko go bomme mma ke rata thata gore a bo o buile jalo gore le borre ba amega ka gore go le gantsi o fitlhela re sekametse thata ka go letlhakoreng la bomme mme go botlhokwa gore re itse jalo gore le borre ba kgona gore ba amiwe ke kankere ya lebele a ke re a tsenele hela mo go tlhaloganyeng gore makgotla a tshwana le bo IHS a tsa karolo tota e bonalang e bokete ha re bua ka dithuto ha re bua ka yona kankere ya lebele ke eng gore botlhokwa gore makgotla a tshwana le a lona le mekgatlho e mengwe hele e leng gore e dira tiro e leng gore e tshwana le ya lona e tsaya karolo mo gone go rutuntsheng batswana ka kankere ya lebele ke go dumedise Melusia ke dumedise le batswana ko gae ke dumedise badiri bothe ba kgaso ya dikgang ke ne ke re ke lebogele nako e ke bidiwa Neo Monwela ke motlhatlhela dithuto mme ebile gape ke le moeteledipele wa komiti yone ya botsogo le boitekanelo Setswana o itlhela se le thatanyana mme a ka o sa tswa go bua gore re ba lekgotla kana ke sekolo sa bathathelela dithuto tsa baoki so mo go thatheleleng dithuto ga rona o ithela e le gore re na le mo go bitswang lenaneo kana go kate curriculum e leng gore mo curriculumong ya rona e na le ka e agilweng ka teng go ka bontsha mooki ka dithuto tsa gagwe di ka nnang teng ka kitso e leng gore ke yang mo tlhaloganyong ya gagwe mme gape be ra go ba fa le tsone dikitso tsa diatla le tlhaloganyo e tseneletseng ya go ka lemoga dilo ka kganye go teng gore go tshwara le go nna proactive ga ke itse gore e bua yang ka Setswana gore ba kopanye kitso ya knowledge le practical skills so ba kgona jalo mo curriculum ya rona re ba ruta ka tsela e ntseng yalo mme bo itlhelele gore go ba ha tshono ya gore ba go tsamaye ba go dira dikitso tseo ba di practice pele ga ba ka tsena mo ntseng ba bereka e le baoki ke rata re ka lebelela monongwaga re sa tswa go tswa mo kgweding e leng gore re lemoga jalo bone bolwetse jo jwa kankere ya lebele mme ke batla gore gongwe ha le ka re bolelela gore maitemogelo a lona mo tsamaong ya nako e ntse le a ntseng jang ha ntse le tsamaya le tlhatlhelela batswana dithuto ka yone kankere ya lebele response e ntseng jang tota batswana ba amogela dithuto tsa thotloetso ka go ithathoba ba amogela dithuto tsa thotloetso ka go ikoka le go oka ba ba e leng gore ba amilwe ke kankere ya lebele mma go supagala hela gore tota batswana ba setse ba ithutile go le gontsi mme ebile ha le tamo go bone o ta ithara e le gore le bone dipotso tsa bone di maleba ka gore tota se se tshwannang ke gore kankere ya lebele e lemogiwe go santse e le ntšha ga e bate e lemogiwa tharimma ka gore ga e lemogiwa e santse e le ntšha go raya gore dikalafi tsa rona di kgona gore di alage ka bonako di se bokete mo go yo e lwalang kana yo e tshwereng mo go ene jaanong ga go diegiwa go raya gore kankere ya lebele ya jwelela go bo go raya gore le dikalafi tsa yone tse di tseneletseng di bokete mo balwetseng go bo go raya gore jaanong re kgona go latlhegelwa ke balwetse ka sebaka se se ntseng jalo jaanong re rotloetsa thata batswana gore ga ba lemoga sepegela ba ithaganele ko bongaka ke jone jo bo tla ba bolelelang gore a go ka tswa go na le kankere
kana e seyo ba ithaganne mma ba ye go ithathoba. Emma ha re bua ka go e tlhatlhoba kgotsa go bona sepehela ke dife dikai tse e leng gore gongwe motho a ka nna ntsa a di lemoga ha e le gore gongwe go ka tswa go na le kankere ya lebele? Dikai mma di teng ha re le bomme jaana le ha re le borre re itse mebele ya rona. Jaanong ga re gangwe le gape ga o le motho o eme mo seiponeng o itebe o itekole gore o bona o ntse jang, a o bona go na le pharologanyo e ka tswa e le eng. Le ba re tshelang le bone hela jalo le bone ga gongwe ba ete ba lemogi dikai tse dintseng jalo ba bone gore lebele le lengwe le gola go gaisa le lengwe, a mme o siame o tsogile. Ke tsone dikai tse dingwe tse e leng gore di ntse jalo ha lebele le ka ruruga le ka tswa diso, lebele le ka tswa mashi kana eng hela sepe se se ka tswa mo lebeleng ka nako ya mme o sa amusi go sa tswe mashi, go raya gore ke dilo tse e leng gore ke dikai tse e leng gore o tshwanetse gore o ithaganele. Ha o utlwa dipopenyana tse di ipopang mo mabeleng o sa itse gore ke eng, le ha go ka tswa o utlwa go le go nyenyane go le kanang kang, ga re o ithaganele ko bookelong mma ba go thathobe. Emma mme Motlhabane o ne a bua jalo gore Batswana ba amogela dithuto tse e leng gore la di ba fa la di ba neela, mme Monoela gongwe gone ho ga o ka re bolelela gore dipalo di tsamaya jang, a mme Batswana re itlhatlhoba ka bokete jo e leng gore bo a nametsa ebile bo a kgatlhisa ha re bua ka kankere ya lebele? Emma ke itumelela potso eo, mme ke tsaya kere Batswana ya ka re sa tswa go tlhalosa gore makgotla a mantsi a ithaopa gore ba kgone gore ba dire tsone ditekeletso tseo tsene tse e leng gore di kgona gore di re kgontshe gore re bone bolwetse go le nako. Mme gape mo nakong e nngwe e e leng gore ka gongwe dipalo tsa teng ga o ka kwa itlhela gore di ko godimo thata, mme tse di bonweng bolwetse ba ba leng teng bontsi ba bona kalahi ka gore puso ya rona ya bala ga ka nako eneo. Mme it's a few cases tse e leng gore di hella gongwe di amile Batswana go ka latlhegelwa ke matshelo. So re leboga gore go na le makgotla a kgona go ithaopa from private sector ba tla go dira dithathobo tseo. Mme gape baoki ga o ba ela tlhoko ba rutilwe gore ba ka kgona le ko dikgaolong tse di kgakala, ba rutilwe gore tsamaiso go na le go mo go tele lenaneo la go bona molwetse like a flow, o bone go ntse yana wa thathoba tshwetso ya gago keng o bo kgona go refera molwetse ka nako. Ke tsaya ke re dirile go le gontsi go ka bona gore dithuto tse di tswelela to actionable activities. Ke batla gone go Mamonoela re tsenelele mo go bueng ka yone treatment ya bolwetse bone bona jwa lebele tota jwa kankere ya lebele. Ha re lebile tota ke selo se se ntseng jang, a gona le tsamaiso e leng gore e teng ya diriwa ha motho a ne a tshwerwe ka bone bolwetse jwa kankere ya lebele go fitlha kwa nakong e leng gore go a kgotsogatsa jaanong re ka re o hodile bolwetse jo? Emma ba bongaka ga ba setse ba lemogile gore go na gongwe le ya kana a bua ka dipope mo teng ga lebele, go raya gore go nna le tekeletso e e dirwang e go le gore go tlhabiwa ka lemao le lesesane le e leng gore le ka tsaya nama eo go ka isiwa gape ko go lebelelwang ka dio tse di lebelang ko teng, be ba kgona go bona mo ba go bitsang ba re go stage. So ba tle ba stage be ba bona gore nya ke stage ma. So kankere ya lebele e tshwanela le dikankere tse dingwe di alahiwa go aka ha e hitetsweng e le mo seemong sa yone se ne stage seo. So mme ga ba sona ba dira yone tekeletso e beetswa go tsofong go tla bo go le gore yaanong ba ye go bona ka tse dingwe tse di bonegang tse di bonelang gape ko teng bo di-scan tsa teng bo CT scan bo eng, mme gape be go le gore yaanong bone ba itsanape go na le ba itsanape ba teng bone ba di-oncologist ba e leng gore ba tla ba lebelela gore kalahi e simolola jang, a re ta simolola ka gore santse re le mo dinakong tsa ntlha go raya gore re ka mo tshela molemo o tsengwang ka tshika gore re kgone go mo alaga, kana go raya gore a re ka ntsha bothole jo le hela gone gong a boleng teng re be re ntsha ka gore ga ise e tsamaye le ko teng. Mme ga gongwe ga e lemogile go se tsamaetse ko pele go reela gore go ka nna ga teng ya, mme yaanong e re tsamaela ko e leng gore go borai go raya gore gongwe re ka ntsha lebele lotlhe e le gore go ka itsa gore e te ya mmele ote, ka gore ga o ka tlhaloganya sentle ke gore lebele le mo mahatheng mahatha a tshwanelwa ke gore a ba bidiwa go te
gore ke karolo ya mmele e botlhokwa thata e tshwanang hela le bopelo le bo boboko jalo so go raya gore ra be re setsano re sireletsa gore e se ka ama mahatha ka gore e ka ama mahatha ra go hema jang mme gape ga ya ama mahatha ya go ela ile ko pelong ka gore pelo le yone gona ha mati so ra be re tshwanna ke gone gore go lebiwe tsotlhe tseo pele ga go ka tsewa ditshwetso tsa gore yaanong kalai ra go irae mme gape go na le gone gore e ka re go senana gongwe go kgaolwa go bo go tshubiwa lone gone hong gore nte re tshube re kore re bolae thata gore e se ka go thelele ya tsoga ga re lebile gongwe di-cases tse e leng gore gongwe le kile la nna le tsone kgotsa la amana le tsone la utlwa ka tsone ha motho a sene ke atle ke utlwe gote motho e kile ya beya boa gape ya mo boelela dipalo tsa teng di ntse jang gone gong ke botsa ka gore ke utlwa mme Monwela o bua jalo gore go kgona gore go tsewa tshwetso ya gore go tshubiwe go tlhelele gone go ha e ntshitsweng teng gore e se ka ya tlhele e boelela mme ke atle ke utlwe ba bangwe ba re motho wa teng o nnile le kankere yone eo ya re tsa treatment a siama mme a re gapelenyana ga le dingwaganyana tse di tlang ya bo gape ya mmoelela go mo ga bo go dirilwe keng ko gore bolwetse ja kankere mma ga se gantsi re bo bitsa re re bo hodile re go bitsa re re you are in remission re reela gore re santse re bo kgonne ka nako eo mo e leng goreng go na le kgonagalo ya gore bo ka boela jaanong ga motho a na setsa a tshwere ka bolwetse jone jo ja kankere ja treatiwa mma ja kgona gore bo utwe re nna re tswelela re na le ene mo mosepeleng o tshwanetse go nna a ntse a boela for di-check-up tsa gagwe rehabilitation gore a kgothadiwe jalo a itse dikaidipe tse e leng gore di ka mo kaela gore bolwetse jo bo ka tswa bo ka boa hela jalo jaanong mme yaka o bua mma go na le di-case tse dingwe tse e leng goreng go a kgonagala gore bolwetse jo bo boe mme ga motho a ithokometse sente mma le modimo o mo atile di-remission di kgona go tsaya lebaka le lelele ba bangwe tota motho a tshele botshelo ja gagwe jo thegela ka tshosologo go sa thole kankere e mmoela tanke ke tsa ke re le tlhatsitse gone go mme Motlhabane mme gone gong kgwedi e itileng yana re ne re ntse re lemoga jalo bona bolwetse jona jwa kankere a lepele mo maitekong a lona e leng gore la ntse la dira le sekolo sa IHS le rutuntsha jalo baoki le sone setšhaba ka bolwetse jona le ka re diphitlhelelo tsa lona ke tse dintseng jang mo nakong ya gompieno bana ba rona mma jaaka Monwela a na sa tswa go ka ba rutiwa mo sekweleng ba tswe re ba isi gone ko bookelong le maokelwana mma gore ba kgone go kopana le balwetse ba ba harologaneng ba dikankere tsa di harologaneng ba le mo teng le bone tota ba bolwetse ja kankere ya lebele mme ga go ntse jalo ba tswa ba ya ko dikgoteng go leka go ruta le go rutuntsha batho mma ka bolwetse jone jo ja kankere mme hela jaaka re sa tswa go bua go a iponatsa gore go na le maduo bana ba rona ga ba le ko ba atlega bana ba rona ga ba le ko ba tahela e le gore di-project tse ba di dirang ba le mo community di a nametsa mma di a supa gore go ha tiro e tshwerwe bana ba ithutile sengwe e tare le ga ba tswa mo sekolong re sena go ba ruta ba ta tswelela ka tiro hela enteo thank you mme Motlhabane mme Monwela a re garela puisano ya rona ya tsetse la gompieko ke le foko la gago la bohelo le leng gore o ka le ba Motswana o e leng gore o lebile mo nakong ya gompieko ha re bua jalo ka go itlhatlhobela jone bolwetse jwa kankere ya lebele nako e sale teng ke a leboga Melusia ya ka Motlhabane a sa tswa go bua rona re bua ka gone gore a bua gore o itsheka-tsheke tsatsi le letsatsi re rekana mme wa ema gapele ga seipone sa gago wa lebelela gore ke ene o le ke tshelang ke mmwana malatsi otlhe mme gape sengwe se se nkgathileng ga ka re ntse re hithelela mo tsone dithuto di ka dipuisano tsa rona go no ga nna le re mongwe o ileng a mpha sengwe se se kgathileng gongwe ebile ke se share le Batswana re kana mo gongwe re etsa motho bontsi ba batho ba re thusang go bona ke batho ba re tshelang le bone e leng gongwe re le mme so re ke ene motho e leng gore ke ene nne se o botoka ka gore o na le go tshwara le go leba le go bona wena ga o ipone thata re ka go ha re se ipone o ka se ka ipona malatsi otlhe mme ene o go bona malatsi otlhe re rotloetsa gore borra re thuseng re lebeng re tshwareng
le rona re tale le ba re tla le tshwara gore re kgone gore re fenye bolwetse bo ka gore kalafi yone le gone gore re kgone gore re bo ritibatse e teng a re teng maiteko a puso re kgone gore re tseye botsogo ba rona ka tlhoagalo re kgone go alegesega ka nako nako ke yone re sileng tla ke le leboge ra leboga Melusia. ra leboga Melusia re leboga le batswana ko gae go tswana wetso bale e ne le mme Tiny Motlhapane ana jalo le meneo monwela ba tswa jalo ka ko sekolong se leng gore se tlhatlhelela dithuto tsa booki IHS mo ga borone mono re bua jalo ka kankere ya lepele ba re tlhalosetsa jalo gore go botlhokwa gore tsatsi le letsatsi o le motho o ikanoke sentle o bone gore ke eng se leng gore se ka tswa se le pharologano mo go wena o itlhatlhobe jalo tsatsi le letsatsi go lemoga jalo gore a go ka tswa go na le sepegela se leng gore ga se itsagale ga sa tlwaelesega mo mmeleng wa gago ba re tlhalosetsa jalo gore go tshwara bolwetse jwa kankere ya lebele nako e sa le teng go botlhokwa fela thata ka go thusa gore o nne le botshelo jo bo telele o kgone go bona dithuso o bone jalo le kalafi dikgang tsa Botswana Television di a latela ka nako ya botlhano. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if